kubazanira challenge ya buri munsi. Uyu munsi tugiye kubaha umutumirwa twatumiye, nta bindi dukora ni ukubahereza ibihembo bitewe n'ijambo tububwira ugasubiramo. Uyu munsi ngiye kubaha challenge, ngiye kubereka umuntu natumiye, tugiye kumuha ijambo asubiramo. Umutumirwa wacu mukaba muramubona neza neza, yambaye neza. Tugiye kumubaza ikibazo. Uriteguye? Nditeguye kabisa. Witeguye gutsindira ibihembo? Kabisa. Urabyiteguye? Nditeguye neza. Ngiye kukubwira ijambo rero usubiremo. Urarisubiramo? Ndabyiteguye gusa no gusaba umwanya byibuze nk'amasegonda 30. Oya, turi gutsindira amafaranga, ntabwo tuvuga ngo turaguha umwanya. Wowe uraryumva? Amasegonda nka 15 byibuze. Wowe uraryumva ugahita usubiramo? Okay, twagiye. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilistic. Komeza. Supercalifragilisticexpialidocious. Okay, amasegonda 20 kamanze muteke. Oya subiramo kugira ngo utsindire ibihembo. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Okay, murumva yuko ibihembo ubivuze. Oya. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Amafaranga ntava mu ijuru, oya, amafaranga arakorerwa. Kera muri ukana bavugaga ngo izi modoka zose tuzifata ngo mu izina rya Yesu. Niyihe mwafashe? Imwe. Abigeze kubikora. Izi modoka zose ni za papa, ariko papa yazihaye ba nyirazo. Ubu zose zifite plaque ba nyirazo. Ibeshe suyegeye. Koresha amaboko yawe, gira imishinga, tekereza, saba Imana umugisha, kora uza